nhớ rong là tới giờ thì vì giờ một tụ cá máu corona là chỉ xí mà bây giờ trò hông tao bao lúc liền tao nữa nè để nó cá máu nhau kẹn rồi để xí giờ cho bé mua xí nè mà đi cho nên mua sai sẽ bây giờ phải ở xí khó tự và ta xí hay mà hay tiền giờ có mua tao hạt giống nữa nhở cái tờ mua chỉ lấy灯笼的那天呢，哪里mua？ 36.5，同学。你们算到了吗？36。还有我测过一次。测过一次不要测了，下午再测。然后你这边打勾了吗？没有。你的名字打个勾。出去玩的打勾。出去玩打一下勾。明天就不用打了，今天因为你们出去玩的，哎，叫阿姨给你写。晚上回来再说啊。好。về lọt tàn nó là cái ba bài nè chẳng ta tỏ lò mảnh bên là nó lại sẽ ra chế phải ice cream sưởi à? 这么冷了还要吃冰淇淋 giờ nó lo nha chỉ no nha giờ chế nữa thế nó nè giờ nó chế nữa khỏi cây giờ rõ cái từ năng nằm có xảo nó giờ chế ta ba bảy đó đó không có rõ này không có năng nằm có xảo đấy xảoนี่ยังโสดอยู่เด้อใคร สบายขึ้นรถก็เมาละ ใครสนใจแล้วติดต่อเฮาเด้อเฮาจะเอาเบอร์ให้020เด้อ บ่แม่นอยู่จีนบ่แม่น020我们要绝对要相对来说，比他们要更好，好吧？因为人家都没有不守时，我们更需要守时，好吧？好。待会我们是先到那边去的时候，我们会给每一个人发一份这个中午的吃饭的，就是因为在那个地方可能没有特别好的食堂，就一些便餐。然后更重要的话就是你们下午的活动的话，我们先看看是先集体活动呢，还是在分散活动。分散活动的时候，我们要定好一个时间，在某个地聚集。如果不知道地方的话，你们可以把手机定好位，我们就在这个地方，待会比如说3点钟、4点钟在这汇合，好吧？好。然后我们到时候会给你们一点自由活动的经费，这个经费的话是不是给你们个人腰包里面去？好，我们可以先过去。今天没人，好，拿着自己的中午餐袋下来啊。1、2、啥呢？口罩戴着。bán ở nó nè bán nó tới cho nhỏ mông nhỏm lo này sợ nè con tôi nó khó trông nè 来，我们来看看这个名字啊。这个前面光明是什么呢？光明是中国最大的奶品公司，牛奶啊。东北也轮到的。所以这个是海湾，光明海湾国际森林公园。后面海湾，我们这个地方叫海湾，因为下面这个地方就是海，然后国家森林公园，这个是国家。cái họ lông hàng rộng nè là xin nó nè 可以讲整个上海都不可以。
Gà lúc trong là một chè giò nè. Đây ba đúng rồi, là hai bố bố à, đây ba đúng rồi. Đây có thật để lọc cái à, ai nó quá, muốn thua nó lúc này không có cái. Bây giờ chạy cho chế rồi lên lúc nào ngủ nè. Có gì mà lúc nào bù là bây giờ chạy lúc tập ba. Ngủ đó, chế tẩu ngủ nè. Đây chế. Rồi mà ra chạy lúc chế trong đó thế nào.ธรรมศาสตร์ยองกอบกันนะ 这个我们是坐在森林公园的小火车上，两边看一看这个在上海市比较难见到的这种森林公园。啊，看到没有？这写的是发展才是地道理。这个是谁？魏小平。魏小平以前中国的时候，30年前也是比较穷苦的国家，那时候觉得斗争战斗是最有必要的。但是魏小平说，我们人一定要齐，大家要好好的挣钱养家。所以从魏小平开始，大家买建设，我们中国是很少的打仗，所以30年到40年，你看中国打起来了。所以现在大家觉得毛主席是给我们土地，让我们不再。Cái lúc họ trồng gì nó chỉ có thể xả cho gà phải chơi tỏi chứ nè.好的，把东西这里放一下，先把东西放一下。可以可以。Xưa có bé cho khổng là bé phải rọ tàu đó. Nó dễ non tàu đó. Cứ dễ mới cho nhỏ dễ non tàu đó. Đó đó tàu kia với thì rọ tàu ba đó. Ôi, con tam thai bên nó ní lẽ. Thảo rõ to thì chắc là cho đơn tử lúc nó nữa lỉ đó. Thảo lỉ ta chứ ao cháu cua ở xem đó nè. 然后我们这是第三个过滤，过滤好的很细的，可以吃了吗？还没有。要干嘛？煮。煮熟，对，一定烧开。烧的时候开了以后呢，还要开一开，否则里面有毒素。啊，一定要烧熟就把水煮开，然后把上面的浮在上面的沫沫洗掉，然后要吃淡的就这么吃，要吃甜的放点糖，要吃咸的放点大菜啊、盐啊，要吃对对对 ，OK？ 好。好了，接下来啊，接下来呢，我们要进体验了，进体验了。从里面开始排出来，从里面开始排出来。我们要做自己的自己拿。用好了以后。好，热。
bé lên đi luôn rõ rệt đó mong muốn anh thấu út rõ rệt tại khi nó tôi cho tới chờ số cũ mà rệt rõ là trong nhà mong lên thế nào bây giờ rõ đi nó à đi nó á quên nhá 啊，我们可以把他照片拍下来，回去封口可以。 cho tỏ giữa rõ cho nó nè lúc này lúc trừ này trâu đề thế đó rõ giảm vào lên phim không rõ tỏ đó nè nó giòn nó sắp trở mà cái trâu đề vấn đề đó hay tao thì mỏng lắm giờ có quyền nó to tại vì có cứ tỏ à tao xe đâu đó trúng của nó nè phê thay đua thay gì đâu đó phê phí chỉ chúa đó mất đề cho nó giàu của nó ít tệ cách xí tao sắp trở đi tao tao rõ nó tao đó sắp trở nó tao cỏ luôn chỉ luôn cỏ luôn thế nó rồi nè有了吗？有了，再进去，谁再进去？ cho chị tao đi à chờ đâu á cho mình chỉ là cho tao chỉ là tao biết ra怎样？ mà cái ba để đó nhưng rõ lên có rõ chữ từ vô để cho đâu á con gì đến tàu á đúng mà rõ cho bắt chậm à cho giờ đi phép món cho à tàu rồi đó cho nó giờ chỗ của tàu nó cái hò đó tàu cho cô đã đó rồi nó là cũng rồi ít sao cũng rồi á nó chỗ đen tàu thầu nhà bé đi tàu đi tàu mà tàu xe đi chỗ này cái lướt tàu trên trời là lướt tới tàu tao là 妈妈rõ à rõ tê sao rõ tê à rõ tê đấy cho ra tôi tao có tên chữ ngoài nhá trâu là trâu tỏi chứ có trâu đây đang tao rồi可以了，是。对，还没点开是吧？已经点了。已经在录了吗？对。OK。你们两个叫什么名字啊？洪朗哦。啊。好。好嘞，今天的这个活动有什么感想吗？特别开心，特别开心啊！经过4个月没有出门，所以今天也是第一次出去玩，所以特别开心。啊，
啊，我们这个是豆浆，你们有喝过豆浆吗？有喝过的是吧？我们老挝也有。老挝也有。你们两个配合的还不错哦。这个磨豆浆有什么技巧吗？啊？这个磨豆浆有什么技巧吗？技巧啊，就是可以磨的又特别好。对。为什么可以磨得这么好？有什么技巧吗？没有，但是就是随便看，就是老师给我们介绍，可以按照他的动作做。我小的时候就是体验过这些。我拍一个全景啊。煮多长时间啊？老师，可以去煮多长时间？这么厉害？我也不清楚。ก็ว่าลูกก็จ้าต่อแต่ก็จ้าตัวเต้าแต่ก็ตัวก็จ้าหมดเลย我很难的。铁当当啊！到了。แต่เดี๋ยวรอก่อนจะไล่我得要去。ก็มาจ่ายกูจ่ายได้เดียว五个啊，到了。เปล่านะ喝吧。มึงก็จะหมุนหลีนะก็จะหมุนหลีหลี的对，这个渣在中间，这个水透不下去，所以这样旁边的没有渣的就下去了。有道理。我看一下。对，好嘞，让他们倒。哎，他们倒的时候就让他们倒，他们倒好了我们就摇。哎，对，慢慢的摇，哎，摇不要摇到外面去，原地转动。看到吗？里面。慢点。哎，把它丢下去水，哎，丢到后来没水。这个搞得很好，对。专业。哎，这个有技巧了。来，拍我。这个很好。啊，拍个视频回去做个抖音。抖音。啊，放在旁边就可以了。要幅度要大一点，摇出去。啊，幅度可以大一点，但是在这个圆心里面啊。哎，好，不错，这个挺好。哎，两个人合作更难啊，两个人合作的很好，对。就是把里面豆渣摇，全部留在里面。哎呀，真厉害！这个不错啊。这个都做堪称啊精湛了啊。这个可以的，高手。哎，别骄傲。好了吗？好了，再挤。就要搁下面的，上面扎。哎，别往摇到外面去。哎，这个渣呢，我们还可以，就是平时我们。哎呦，还做的好多的呢。这个你带他们活动，
这哪里是活动？那这种还有么这个好呢？我出组了啊！啊。我们在这里等着豆浆要煮20分钟，然后煮的把杀菌之后，然后就会喝得健健康康。啊，多跑了，这跑上着的。啊？这几？说往前一步，你们就往前一步。村长说往前一步，来，大家哎对，啊，村长说往后一步，对，然后如果没有村长说我说往前一步，我们就不能走啊，要村长说才可以啊。啊。村长说举起你们的左手。左手啊，左手是哪里啊？左手啊，左手举起你们的左膝一下啊。如果等一下的话，我们先回防我们动作，等一下要表演节目哦，好不好？来，村长说蹲下。村长说蹲下，起立。村长说起立。好，都明白了？明白了啊。好，那我们的游戏现在正式开始啊！来，村长说击掌1次，村长说击掌2次，村长说击掌3次，村长说击掌4次，5次。好，这样啊，都错了。我们现在正式开始啊！如果违反的话，我们就要起到证件了啊！不，没问题。来，我们村长说往左一步，往左一步。对，啊，来，嘟嘟头，往左一步啊！来，对。来，村长说往左一步，村长说往左一步，村长说往左一步，往左一步。来，你来当裁判啊！等一下的话看谁错的话，你就把他叫到对面了，好吧？请到对面了，看好了啊！来，村长说击掌2次，村长说击掌3次，击掌4次。都错了。那就看好了，那就看好。都错了。好，我们看好了，把他们请到中间来啊！对，好，观察好了 ，OK。好，来，我们的话，村长说蹲下。你们就不要了，你们就看着就好了。好，起立。村长说起立，村长说起立啊！好，我们都比较辛苦啊。好，最后3次啊，我们再看你们能抓多少人啊？好，来，村长说往左一步，对，往左一步。来，都看好了啊！现在我们是眼看四方啊，四方都有。来，我们说了啊，来，我们举起我们的左手。都出名来到这边啊！你这不是啊？你是肚子饿了。好，我们的话来往前一步。村长说往前一步。好，村长说往后退2步。好，
来，我们往前一步，没有吧？好，往前一步。村长说往前。好，最后一次了。好，来，我们都坐在一起了啊！来，最后一下，来，村长说蹲下。村长说起立。村长说蹲下。起立。起立。对了啊，好，村长说起立。好，我们解散。เล่นกิจกรรมตาจะไปแล้วก็รอมูเจนะจากนั้นมาเช็ดใจนะเรา们个大呀。这个我们右手边这是什么地方？知不知道？右手边就是玩曹包的学语言吗？对。学语言是培训，根本读书的话才是真正的学习，好吧？那我们现在说的叫大陆学语，学专业知识，语言是。ไอ้จงนะช่วยป้ามันตัดน้อยนะพี่น้องไปต่อยังมีใจเท่นะอยู่แต่ข้างตรงเฮียนะน้องๆดูรถหน้าดิน้องก็เราเสื้อยังดูรถหน้าจะเที่ยวไปเอาต้องดีที่นอกไปอ่ะมันใช้ไปหาตรงเนาะถึงดูรถหน้าจะน้องมาต่อไป旅客止步nó mà lò rễ cái để xí lò na hen chứ cái số lò na nó cho lò rễ đâu nó ha xả chanh nành nữa nè lý nó xin này ạ, 我找的都8晒的呢。